Coba kau nilai dirimu dahulu. Everyone breaking down, everyone shaking down. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, pick and bake now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm freezing down. I'll fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go Bang, sige penimir ka. Halo brothers, halo bosku. I'm at half speed. I got your girl, she laughing and dancing, hanging on my butt. She asking to crash with me, smash with me. She savage, she wants cash money, and she knows that I live lavishly. I wanna live. I'm cold inside. Give all I have just to feel alive. I fight to live. I fight to strive. One day I'll have what I want. I want the whole world in the palm of my hand. I got a plan, I'm the man. Now I'm teaching the game, a veteran, better than anybody else who tests me. I'm ready, looking in my hand and it's steady. I'm trending, ascending and blending, lyrical bending. Gas sih. Now yeah, they hear me back. All the crowds repping the sound, I'm hitting the ground. Nothing, yeah, rookie of the year. I'ma keep it 100, cold-blooded, no budget. From nothing to something, I ain't bluffing. I got a full plan and a full plan.
Oleh aku bisa. Doti, mana Doti? Oh, ada Doti di sini bosku. Ada dua tim kayaknya di Doti dalam ini. Oke, absen tim dulu guys. Di tim saat di sini ada OMS Echa, DS Lex, DS Aicha setuju, DS Expedo Expert 9. Di tim 2 di sini ada Doti X3 Boys, Kid MR Octo, Doti X2 Boys. Di tim 3 di sini ada Mins, Chogans, DS, MRMS, ada Kakilyu. Di tim 4 di sini ada Satpops, NM, SG Dean. Di tim 5 di sini ada SG KL Nata, SG Ripa, SG Feyen LG, SG Mer 04 KL. Di tim 6 di sini ada Lord Pile, Liter Doms, RLX Sear, 4 ANC M8M. Di tim 7 di sini ada BB punya Adlin, Fuckboy, BB Jaden. Di tim 8 di sini ada Kid Jewel, Sky, PRD Glenn, SGY Rinto, BW. Di tim 9 di sini ada Sat Bani, Sat Aurelia, Sat Farel, Sat Rul. Di tim 10 di sini ada DT Sifas, AG Assassin, DS MRMS, TFC Nibos, BB Hikpon, BB Windy, BB Alta. Di tim 12 di sini ada SWAT Forza, SWAT Vito, SWAT Harry, LTR Gare. Oh, dan kita lihat di tim 4 sudah rata. Ternyata di tim 6 di sini sudah diculik satu orang. Doti win. Oke, dan di sini di apa nih? Di perpustakaan sudah terjadi pertempuran tim 7 dan Jaden diperangi, ditembaki. Destamina. What? Tapi bisa nih. Oh, ternyata tim 7 dengan tim 8 yang berperang. Saudara-saudara. Woi, tim 9 juga sudah diculik satu orang nih. Tim 10 masih aman. Woi, pitung turun di ini pinggir nih. Pas selek tadi jaringannya itu. Oke, dan di sini sudah terjadi pertempuran. Waduh, terkena orang di sini. Mantap sekali. Oh, dari tim 5 ternyata. Wih, hati-hati sekarat parah bosku. Masih dimaju oleh KL Nata di sini. Masih dicari-cari oleh tim 5. Wih, dan ada apa ya? Wih, satu lagi atau rata. Oh, ternyata sudah rata kayaknya. Oh, ini tinggal satu orang nih. Doti win.
Hati-hati bosku. Dan di samping juga sudah terjadi pertempuran di Firebrigade di sini tim 7 dengan tim 8. Wes. Masih bertempur ini. Masih ditantang oleh tim 8. Dan di Forge juga terjadi pertempuran tim 9 di sini, guys. Wih, sir, tom-tol lu. Oh, tim 9 dengan tim 10 ternyata. Genok Swat Hari di sini. Waduh. Diculik lagi. Sepakat untuk teh. Mana Doti udah cantik. Wah. Rata mi Doti bosku. Headshot ya sama mantap dari Bani di sini. Tapi dimundurkan oleh Bani. Soalnya masih satu squad di sana ya, anak lain ini. Oke, dan tim 1 di sini sudah mau OTW Brasilia dari sentral ini ya, bang pilih. Wih, tinggal satu orang ini tim 10. Oh, masih ternyata di sini masih ada squad lain dari tim 11. Waduh. Ternyata satu squad di sini, 3 squad di sini perang nih. Toh nih. Karya sama mantap dari Pak KW di sini yang berhasil menculik 2 orang. Guys, mantap . Woi, tinggal satu orang ini. Doti mana Doti? Sudah rata Doti bosku. Iya sudah rata. Sabar lihat dulu. Iya sudah rata Doti bosku, sudah rata. Enggak mi. Ternyata tim 12 di sini mah juga berperang. Waduh. Hati-hati, Farel dari kirimu ada musuh bosku. Woi, tinggal satu orang ini. Baby, no, wih, ternyata bagus samping ini. Dotion Fear. Banyak yang tinggal satu orang ini. Tim 8, 9.
10 juga, tinggal 1 orang lagi. Wih. Oh, ternyata baku tetangga ini tim 10 dengan tim anu tim 10 dengan anu 9 Sadbani dengan Desi Fase di bawahnya. She's just an iPhone, baby, no she's a bad thing. Oh, dan di sini tim 1 juga sudah mulai berperang. Kita lihat tim apa yang ternyata tim 3 yang diperangi oleh tim 1 di sini. Hati-hati, waduh, ternyata kill di sana. Oh, sandwich. Oh, masih ada 1 squad. Nyampah. Masih berperang. Headshot, ting, headshot. Oh, hati-hati bosku. Woi, demengnya ternyata. Oh, ternyata tim 1 dengan tim 5 lagi. Oh, di ini rumah 7 ini 3 squad di sini. Berurutan dari atas tim 1, tim 3 dengan tim 5 yang berperang nih. Oh, dan ternyata tim 5 menarik mundur karena mungkin tidak bisa dilawan dulu. Menarik mundur ke Brasil bawah. Rumah 17, rumah berapa kini? Yang namanya Nana. Waduh, tim 9 sudah rata. Ternyata juga Sadbani yang tadi seorang diri sudah rata ini. Oh, baku sampingan semua itu musuh. Tim 12. Kita lihat. Oh, baku sampingan tim 12 dengan tim 5. Tim 3 dengan tim 1. Oh, OMS Seca terkenok ternyata. Didapat dari bawah ini. Baku sampingan nih. Headshot. Tim 5 dengan Nane.
tim 5 dengan tim 12 sih. Bagus sambil mewah dari bawah ini nana. Wes mantapnya sonanya tim 1 di atas sih, sudah dalam zona dia. Oh ya. No, I'm not down, no, I'm not out. If I got a voice, they gon' hear me shout. I can make my own choice, and we all got a mouth. I'ma make noise, yeah, that I don't doubt. I don't feel failure, not yet. Mistakes they make, you better don't regret. And like Drake said, man, I'm upset. Too many people out here wasting their breath, yeah. And still I feel Oke, tim 12 di sini akan mulai mengeras musuh dari tim 5. Stay mampir. Resmi. Genok satu orang di sini. Oh, mantap sekali pelontar dari seorang Evan di sini yang berhasil menculik 2 orang dari tim 12. Wah, mantap sekali pelontar dari seorang Anata. Wes, mantap. Ngemot ya. Oh ya. Oke, seorang Evan akan mantap. Terkena 1 kali. Hati-hati bosku. Saking tembakannya. Headshot yang sangat mantap dari Merkos Mampa di sini. 92. Terkena 1 orang lagi. Pelontar dari seorang Evan di sini. Oh, musuhnya Sekar bosku. Waduh, sangat disayangkan. Waduh, sudah terasa 1 film itu nah. Jadi tim 3. Nanya ini yang lihat room ini. Kalau ada bom ini langsung. Ternyata cokan di sana. Terkena juga. Waduh, tidak bisa lagi masuk soalnya zona yang sangat sakit. Terkena orang dari tim 3 di sini yang rata oleh tim 1. Tinggal 1 orang lagi. Mantap sekali dari tim 1 di sini berhasil goyang. Mantap.